Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaya fayyada. Ar'as video biraa qabadde isinii dhufe ar'a ammoo dhadhaa baysutti jira. Video kana haga dhumatti na waliin laala chaanela kana support na godhuufi video yoo haga dhumatti laaltanii na jajjabeessa. Kanaafuu wanni anasi qopheeffadhee jiru kororimaa, absuuda gurraacha, sukaayii, beesobila fi dhadhaadha. Asitti kororimaa kiyya ho'ifadha. Kororimaa xiqqoo ho'isaa maal jennaan hafuura yeroo ho'isaan hafuura gaarii kennaafi. Kororimaa kana ho'isee eega irraa bahee ni daaka. Akkanatti irraa baasee egas absuuda gurraachaa fi kun ammoo firii xeenaddaamaati. Abbaan hin barbaanne irraa dhiisuu dandeettanii, garuu firii xeenaddaamallee bareeda. Amma akkanatti daakaa mashiina bunaatti naqee qimamiidhaan walitti daakaa kororimaa adda daakee absuuda gurraachaa fi firii xeenaddaamaa walitti daakee garuu kororimaa adda godhe. Kunoo dhadhaa kana qabaa. An akkanumatti ganda kama akkanatti gurguran, kama dhadhaaf akkana gurguran dukkaanama keenyaatti bite. Eegas dhadhaa kana akkanatti addaan baasee firiizii keessa ture. Kanaaf akkanatti addaan baasee qimamii itti naqadha. Garuu dirqamaa miti kana kaan biraa ka istooraa unsalted ka jedhu sanuu illee bittanii saniinis godhuu dandeettanii dhadhaa manatti. Asitti sukaayii itti naqatutti jira. Sukaayii itti naqaa, diqqoma itti naqee, asitti beesobilaa itti naqaa, dhadhaa sukaayii fi beesobilaa itti naqee, diqqoma diqqoo itti naqee maraa. Eegas qimamii maraa akkanatti dhadhaa wal seensisaa. Akkanatti akka nama marqa marqutti akkanatti waliin dhahee. Kunoo akka gaarii akkanatti wal seensisaa. Amma kororimaa itti naqaa. Kororimallee ammaaf hedduu itti naquu, diqqoma itti naqaa. Maal jennaan dhadhaa kana akkanatti qimamii kanneen itti naqee hagana sukaayii fi kororimaa fi beesobilaa itti naqee kaaya haga guyyaa 2 yookaan haga guyyaa 3 namni garee haga torbaanillee tursaa. An garuu guyyaa 2-3 irra hin tursu. Akkanatti kaayee qadaadee akkanatti eega qimamii wal naaseente akkanatti kaayaa haga guyyaa 2ti. Eegas baysaa. Kanaaf qimamii amma diqqishuma itti naqe. Warri chaanela kanaaf haarawaa please like, share, subscribe na gochuu hin dagatinaa. Video kana warri duraanuu subscribe na gootan hedduu galatoomaa. Ammas baga nagayaan deebitanii video kanas yoo laaltan haga dhumatti na laaluu hin dagatinaa. Yoo laaltanii irraa baatanillee video like na gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kunoo guyyaa 2 booda akkana jira, baasee jira. Amma ibiddarra kaayataa jira. Ibiddarra jira kunoo. Amma akkanatti eega inni diqqoo addaan baqe booda akkana qadaadee eegas qimamoota ta'an haftee itti naqadha jechuudha. Akkanatti qadaadee amma baqaa jira. Eega inni baqee kunoo baqee jira akkanatti. Amma qimamoota haftee ta'aniin itti naqadha. Ibidda isaa ammoo ibidda hedduu guddaatti illee jala yoo keettanii isin jala gubataa. Garuu ibiddumaa jiddu galeessa irra keettanii akkasitti yoo gootan irra bareedaadha. Amma qimamiin itti naqataa jiru ammallee sukaayii itti dabaladha. Gadda yoo wanni godhu xiqqishuma itti godhee kama dhadhaan zafee lafa kaayee akkasitti. Amma sukaayii hafte tan itti naqadha. Garuu qimamii hagas marallee hedduu yoo itti heddummeessitan hin gurraattahallee. Eegas hafuuratti illee wanni miti, irrallee diqqeessuullee gaarii miti. Qimamii jiddu galeessuma itti godhaa akkuma dhadhaa keessan guddina isaatiini. Amma kororimaa itti naqadhee sukaayii itti naqee irraa bahee kororimaa daakee santu jira, san itti naqaa. Eegas absuuda gurraachaa fi firii xeenaddaama daakee san
absuuda gurraacha diqqoma maankaa takka hongenne qatti buuse maal jennaan absuudaan gurraachi ni gurraatteessa kanaafuu diqqishuma irra buuse isa amma dhadhaan kun akkanumatti ibidarra taa'aa haga hoomachi irra jiru kun hunduu irraa dhumutti hoomacha kana fixatuu qabaa ibidda isaa ammoo laaluu qabdanii yoo jalatti guddate ibiddi isinirraa gubaa kunoo besso bilaallee diqqishuu itti dabalee namuu qimami akka barbaaddaniin akka barattaniin ani yeroo garii duraan shiqoolle itti naqaa shiqoo garuu har'aa manaan qabu tanaaf shiqoo ittiin dabalinii kunoo fixatee jira hoomacha maraa gahee jira kunoo jalatti hafee wanni martu bareedaa ture kunoo amma diqqoo wanni itti naqachuu fedha irdii itti naqa garuu abbaan hin feene irraa dhiisuu dandeettanii irdii an diqqoma kalarumaaf diqqoo irdii irra buusa kunoo qophaa'ee akkana jira dhadhaanii hedduu bareedaa amma keessattuu ramadaanni dhufaa jira ramadaanaaf namuu yoo qophooftan akkanatti godhuu dandeettanii baay'ee bareedaadha kunoo irra baasee jira meeshatti naqadhee kunoo hedduu bareedaadha please like share subscribe gochuu hin dagatinaa viidiyoo na laaltanillee haga dhumatti ilaaluu hin dagatinaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinaa kanaafuu nagaa keessa naa turaa isiniin jedha bye